Ni Minista wa ugitiri wa thiini Professor Kithure Kindiki uria nyitanire na etikia kanitha-ini wa Methodist wa Marimanti kaunti-ini ya Tharaka-nithi kuria heanire mukana makiria kuria atetia mung'ethaniro kugongana into bieto murungu gaetegeria bikaringithia kuna dalili ciothe ironania uhotekeku wa mirurungano gucokereria ica ikuhi kuginyanira mutaratara wa watho wa kigina ni wahituka bunge-ini. Riu Kindiki niarutite mukana kuri mirurungano yothe gatafanio mugaru na watho. Huwezi tukubali ukiwa na malalamiko ati sasa uvunje duka ya mtu, ati sasa ulete wakora wakijisingizia ni maandamano waanze kudunga watu visu. Hatutakubali uingie katikati ya jiji ya Nairobi mahali kina mama wanauza mboga nini na kuharibu biashara za watu. Mirurungano ya hau kabere irikanite gucungiriria uthukangia wa indo cia muingi, thirikari ikihita gukaneka uria wothe kwagirire gutigirira gutire kindu kia muingi giathukagio. Nikaona vile mwezi wa Februari tulipoteza mwezi mzima, hakuna kazi tulifanya, haswa mimi nilikuwa tu hapo Nairobi na time ule mzee wa maandamano. Lazima tujifunze wakati tuko na malalamiko yoyote ya kisiasa, ya kiuchumi, unafikiri umefinyiliwa mahali, wewe sema malalamiko yako, na vile tutumie taasisi za kisheria. Akenya magieterera kuona kana watho uyu wa kigina ni ukuhitukio. Kindiki nioritie abunge kuruta wira wao kuona uyu ni undu wagirire okwaririo bunge-ini na atongoria othe metikanirie na uria bunge gatua ciigie makanitha na hunjia yendi na aria mehirithagia ng'ondu ciao kwa muhiano giko gia ica ikuhi mwena wa Shakahola kaunti-ini ya Kilifi. Professor Kindiki niaugite thirikari ndikuhinga ritho nginyagia etikia makorwo matari rungu rwa hunjia kumaitirira irima. Lazima tukubali jambo kama hili, hata kanisa liko na makosa, kwa sababu lingetusaidia wenyewe kwa wenyewe kujiregulate na kutuambia ni nani mkora nani si mkora. Kama kanisa ingetusaidia hatungeingilia, lakini hasara imepatikana. Thirikari anto ba kanisa ba kijaba bakuraga anto bakebatunya into byao, lakini wana con people, others are con men, just fraudsters defrauding people of their property. Kindiki nwareganite na miario ya hunjia amwe aria maramenereria kumbwo kwa mawatho makora matanyumba cia ihoero. Riu akiuga kwaga gwika uguo ni undu ungicungiriria andu aingi kuhingicwo na kurikio irima-ini matakahota kwiruta. I saw some senior clergymen trying to discredit what government is doing, and I want to disagree with them with great respect. We must regulate religious activities and make sure that those who propagate religion propagate it within our constitution and the law of our country. Hadini ya Kameme TV, retorako ni Bataru wa Mwagi.